Kako je sa vama postupano? Kako su vojnici sa vama postupali nakon što su vas uhapsili? Što se dogodilo? Rekli su nam da stavimo ruke na zatijok, da obrimo glavu prema zemlji i da idemo gdje su bili parkirani autobusi. Kada smo stigli do autobusa, vozač je sjedio na svome mjestu, stojao je jedan vojnik, uzmao nam je prstenje, lančiće, novac, cigarete, sve što smo imali u džepama. I na kraju ste došli u Omarsku, točno? Znači, napustili te Omarsku i na kraju ste završili u Keratermu, zar ne? Da li se sjećate u koju ste sobu stavljeni, koji broj? Sobu broj 2. Koliko ste dugo bili u sobi broj 2 pre nego što su vas prebacili u sobu broj 1? U sobi broj 2 bio sam od 11 do 12 dana. Dobio je jednu plesku i bio je natjeran da pođe u čancu. To je uradila vojska koja ga je dotjerala u Keraterm. Stražari Keraterma nisu. Prozvao ga jednu noć, bilo je oko 11, pola 12, rekao je Karabegov Dževad. On se je javio, kad je došao do rešetaka, on mi je dao komad kruha, to je bila pogača, batak od pileta i paradajz. Što smo se mi iznenadili, što nam je dobro došlo, to smo podijelili, pojeli. Nakon druge noći, u ista doba, pozvao ga je Banović, mi smo se obradovali, mislili smo da je hrana, dočim, on ga je izveo napolje. Otprilike to je bilo pola 12 na večer. Oko 12 sati nije se dugo zadržalo, možda jedno pola sata. Vrat se otvorila, nešto je slušalo. Ja sam došao prvo koje, ljudi koji sjedli naprijed, rekli su da je Dževad. Ja sam ustao, uzeo ga u naramak, zamolio sam svoje drugove Saida Hergića, Sajma Balagića, Sulju Crnkića, da se malo skupe, da mu napravimo mjesto, da može ležati na paleti. Doći, ja sam osjetio da mi se nešto lijepi po rukama. Zatražio sam od čovjeka koji je bio blizu mene, Cerić Basima, upaljač, da vidim šta je. On mi je molio, nemoj paliti upaljač, ako vidi da se šta desava, mogli pucati. Ja sam rekao, ja to moram da uradim. Ja kad sam pogledao, ja sam sav bio od krvi. Kad sam zavrnuo džemper i moj naslov plavi džemper, kad sam zavrnuo, leđa su bila crna. Ne da su bila plava, već su bila crna. Tražio sam ranu da vidim gdje je. Kad sam mu zavrnuo lijevu ruku, bio je jedan dubok rez ispod lakta. Virila je kao žila. Krv je pišala kao kod kokoš zakliješ iz vrata. Znajući da u svojoj spavaoni postoji ljekar, Đolagić Adil, htio sam ga dozvu i rekao sam, dođi da vidiš. Kad je vidio, rekao je, mrta, imamo li iščim se motati. Ja sam ga ponudio svoju majicu sa sebe, može li majica, on je rekao da može. Ja sam podao majicu i zavali su mu ruku. Doći, oko pola 2, on umro.